Andito tayo ngayon sa Boni sa Fishy Rice. Kasi tumawag itong kaibigan natin na may lobster daw siya dito sa Boni. Sa mga ex-Riyadh, andito pa rin tayo ngayon nasa Boni. 12:39. Kararating lang natin dito sa Boni ngayon. Tingnan natin yung lobster nila kung malaki ba yung lobster kasi sila mismo tumawag sa akin kasi lagi akong nagpapa-reserve sa kanila kung may lobster. Ito na pala yung lobster natin. Kakaibang lobster to. Iba. Lagi مسوي كيلو. ليش هذا ثاني هذا؟ هذا نمبر 1. نمبر 1 هذا؟ هذا اسم السكور. ملكي مشاوي. Very fresh. Iba yung ano malaki yung ano. Malaki yan. Malaki mama. Malaki mama. Saan galing yan? All I give you. Result for you. Result. Ada 5? 5. Okay. 5 kilo na doon. Grabe. Reserve yan para sa kaibigan. Ito kaibigan natin to Malum kaibigan? Sadik. Ayo kelas. Urusan jalan Biyos. Dami nilang isda dito. Lahat ng isda na press. Ito. Sebad. Tulingan. So we separate tani hada 2 kilo. How many kilo we check for? Okay. 5. Ada 6. 11 kilo. Yep. Plus 6 kilo more, I make only 6 kilo. So we separate hada 18 kilo tani kis. Total 11 kilo. Total 11 kilo, okay. So 18 kilo hada tani hada kis. Kalas was كله. كم ده؟ هذا كيلو 70 ريال. Still hada 1 kilo, so 1 kilo. No, this 5 kilo. Yeah. Okay. Okay. Understand do? Understand. Tunto. Okay. Tanto. Manto. 2 kilo. Okay. Alin 2 kilo. Yep. Okay. Yalla. 2 kilo. Mr. White 4 and a half. 4 point. Okay. 2 kilo 4 and a half. Okay. Okay. Ada 5 kilo. Okay. 5 kilo this separate. Okay. Okay. 4 and a half 2 kilo. Okay. But I make only 11 kilo. Okay, dito natin nilagay. Kasya yan dito. Ito yung mga damit na galing Harads. Antayin natin si Kabayan. Ayan. Isang box. Pati ice kiss. Kasama na yung ice kiss. Mashallah. Kalas. Syukran. Ayan.